پشتی بریارە دەستەیە ناوبەنکارە پاریسێ بڕاگرتنە هەناردەکردنە پەترۆلە هەرێما کوردستانی کۆمپانیایە فۆرزایە کەنەدی یەکەم کۆمپانیایە کۆڕۆژە دوشەمێ ڕاگرتنە بەرهەمئانینە پەترۆلێ لە زەڤیەن پەترۆلێیەن هەولێرێ ڕاگەهاند. تێچاوەڕێکردن vê hefteyê کۆمپانیایên din jî gavên hevşêweyî forza dûbare bikin. Ragirtina berhemanîna petrolê ji aliyê kompanyayên berhemhêner ve neçarî ye. Nebûna embarên stratejîk sedema wê ya serekê ye. Embarên li Herêma Kurdistanê hene li nav zeviyanin û lawekî angoşaxî û biçûkin. Kapasîteya wan tenê berhema 2 heta 4 rojên her zeviyekê heye. Kapasîteya hemûyan jî naghêje 1 milyon bermîl petrol. شارەزایەکی پەترۆلێ لە عێراقê بەحسا ڕاگرتنا هەناردەکردن و بەرهەمئانینە پەترۆلە هەرێما کوردستانê dike. الخلاف ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية. ناکۆکین ناوبەرە هەرێما کوردستان و حکوومەتە ناوەندی دەربارەی پەترۆل و گازê gelek bandora wê li ser Iraqê hebû. Bi taybetî li ser Herêma Kurdistanê. Pêwîst e lez divê mijarê de bêkirin û mekanîzmeyeke nû jê re bêdîtin. Weke çawa rêkeftin li ser hatiye kirin. Doseya petrol û gazê radestî hikûmeta navendî bêkirin û Herêma Kurdistanê weke parêzgehên din pişka xwe werbigire. Ragirtina petrola Herêma Kurdistanê û Kirkûkê ji 25 vê mehê ve û piştî biryara desteya navbeynkar a Parîsê roja 25 vê mehê çend ziyanên wê ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê hene. Ji wan kêmkirina pişka Iraqê li rêxistina OPEC. بێبەشبوونا عێراقê ji hinardekirina nêzîka 500,000 bermîl petrol. Ziyana darayî jî digihîne ku mehane bi 305 milyon heta 400 milyon dolarî tê texmînkirin. Ji bilî bêbeşkirina Herêma Kurdistanê ji rêjeya 78% ji dahatên wê ku ew jî bandorê li ser mûçeyên mûça xweran durist dike. Pêwîstiya girtina zeviyan bi demê heye ji bo têkevin kar. Nehrorawandizî cîgirê yekemê komîteya petrol û gazê li Parlemana Iraqê dibêje ji bo destpêkirina hinardekirina petrola Kurdistanê Wezareta Petrolê ya Iraqê pêşniyaza nû li ber Herêma Kurdistanê daniye û eşkere jî dike divê hefteyê de hinardekirina petrola Herêma Kurdistanê dest pê dike. کێشەی ڕاگررتنی نەوت دەبێتە هۆی ئەوەی کە حەقلەکان ئەزیەتیان پێ بکەوێ و کێشەیان بۆ دروست بێ لەلایەکی دیکەشەوە 75,000 بەرمیل لە کەرکووکەوە ڕەوانەی جیهانی تورکی دەکرێت. ئێمەش بە هەمان شێوە چەندین ئیتیفاقیاتمان هەیە لەگەڵ کۆمپانیای نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەوەی ئەم حەقلانە کاری پێ کار بکرێت. پشتی بریارە دەستەیە ناوبەنکارە پاریسێ دەمژمێر 12:35 خولەکێن بەربانگا ڕۆژە شەمیە هیناردەکردنا پەترۆلا کوردستانی و کەرکووکێ هاتە ڕاگرتن. ئەف بریار ji bilî ragirtina hinardekirina petrola Herêma Kurdistanê bi bê razîbûna Bexdayê û pêbijartina ango xerametkirina birê 1 milyar û 500 milyon dolarî hinardeya petrola Kerkûkê jî ragirt. Ku meha Bûrî rojane bêhtir ji 4,000 bermîl hinardeya wê hebû.